Tigasat. Napalabas, naibaga ni Rocco kinariela, ano mabalin saan nan apalubusan arumwar wenno pumanaw ni Monray iti mansyon. Bayat met ti kaawan ni Monray iti balay da anaya, na ikawang rod ti balasang ket saan a makaturog daytoy amang pampanunot iti baro. Nakunamet ni Panyang kinimalyong, ano mabalin, ibaganan kini Monray asardinganan niya armen ni Anaya, no awan metlaeng tinamnaman na. Taamangan no ad-addan to kano, amasakitan ti baro, no pabayagan da pay laeng ti sitwasyon. Kabayatan na, agsarsarita nga rod damalyong ken Monray. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Di met imbagakin ka ide. Ano, sumrek ka iti estado ni Ayat. Masapol nga. Agbalin ka nga sport. Ano bilang mapaay ka. Diyan nga, kwa, aklo nam asipupusaw. Ha? Uwan, tata. Ay, nawaw. Monray? Hmm? Panagkunak barok. Sumapol ka niti sa baling armam. Ha? Saan ni Anaya tinaikariparakin ka, Monray? Apay ngay, kastat ibagbagayo, tata Malyong. Saan da ka di akayat? Para kini Anaya, tata? Sana kasta, barok. Kuha nga main, barok. Ay, nawaw. Saan ka kumamasaksakitan, Wayne? Basta. Saan kayo ngagbagay kinanaya? Tata Malyong? Marikriknak ngamin, barok. Saan ani Anaya ti parakin kain na wow? Ken, basta. Nadlaw ka, kabsat wino. Kayam laeng ti pangibilbilangan ni Anaya ken ka, barok. Ha? Ado pwede tati napimpintas, kan nasingsingpat ngam ni Anaya, Monray. Ay atak ni Anaya, tata? Sayang dayta panagayat mo. No, saan matla masubalitin, barok? Iso panagkunak. Monray. Puksate mo, hindi tarik ng para iti anak ko, ha? Monray! Monray! Ay, Diyos ko. Ay, nawaw. Matirik na ka ng iba ka. Ay, ladingitak, Monray. Kaya't anakarkaron to. Di pa nakapasakit mo ay nawaw. Iso ahusto laeng timbaga ni Panyang. Nasaysayaat no itapay laeng mamuamon ti kinapudno. Monray. Kaya't kumatatulungan na Anaya. Tamok na mabain kan mabuting laeng daya amang bastard kini Monray. Ay nawaw. Ay, na yan na ya. Masya naklakit nga raw kini Monray. Kabarbaro ti lugan ni Angeli. Addaytan. Mami? Kabarbaro ti lugan mo, Angeli.
Ayan ti sigod alugan mo. Awanan, inla ko kon mami. Kadaanan ng day alugan. Kat tinaglakwak, inayon ko, iti pinaggatang ko iti kabarbaro alugan ko. Anya, kat nangalaam iti kwartam. Kwartak mo't anya pagkitkitaan nyo kanya. Poor? Anya, ano tsak agbidot? Tay nginginaan abagday ta bag mo, Angeli. Of course! Nanghina talaga daytoy, mami. Kan amin na suot ko, nginginaan amin. Ti high heels ko, ti badok, ti sunglasses ko, dagiti alahas ko, kan aminan nga adda kanyak. Angeli, Ngam amang ano panunutan nyo nga imayak, tapno umay ko ipasindayag dagiti adda kanyak. No, mami. Imayak, ta umay ko sarungkaran ni uncle. anya, Kan syempre, umay kayo matkitaan dito yung mansyon, Tauray awan serserbik kada kayo. Adalat tamat karbangak dito yung mansyon. ha, O, sankit din, mami. Anak-nak, iso dakdakkel ti karbangak ngamday jay amang roko. Saan aya? Amo, kamarigatan kayo amang sungbat iti dayta. Iso, sige. Maawatak, mami. Okay, inakpay kitaan ni uncle iti silid na. Masuro na kiti dahi amon re. Nay, apay, kanakan. Anyat basol na. Di na naipatungpal ti kayat ko, ulitag. Anya, ay ibaon mo manin Talaga kasta taramidag. Imbag nga raw, tanagawid ni Munri di tawl. Sa anak ang mapasubaw nga garamit iti dakais. Wen, di ka madanagan, ulitag. Dahi amon re ti pasubok. Sayang nga rod ati Diyos ang naibilang. Kanibusanan kumanda di Samuel. Sayang nga ron. Sayang nga talaga. Napahut tamo ti biyag da Samuel. Madamag kuman, kanakan. Apay akas talaunay ti guram ken ni Samuel. Ako. Basta. Ato ti basol na kanyak. At di na may karkaro. Kas kumaitian niya, kanakan. Basta ado. Jack may binsa-binsa ngay baga. Basta ado, ulitag. May sumit lagayam akagurguram Tadumit gayam ti basol na ken ka. Wen, isama sapo lang mapukawan iti imatang ko day Samuel. Kat babaan day tagan ni Monray. Dagiti ko mababaunan ti baunag. Ngam. Awan ti panagtalag kanyak, damalyong kan panyang. Dayjay mit amalyaw. Tuso dayjay. Nalastaw ngagsasao. Wen nga rod. Kunamlan o da kabailan na. No kaya't mo aglaban kamay, kanakan. Kaya't mo, tabitibitag. Sakon to ibasnot iti dingdeng. Sige man nga rod ulitag. Kabailam nga ta. Ay, wud na. Kabaila, kanakan. Nagbasi dayjay amalyaw. Sige man nga rod ulitag. Panagnagaman kanyak dagita nga ibagbagam. Sige, urayag ang makabasol kanya. Taaramidag timbaga. Itan kaanon tupay ngay? Ay, awan Madaksanak no ibasnot ko, ngawan gap-gapuna. Inton makabasol Apay ngay, akas jay tiimbaga ni Tata Malyong. Binagaan nga ta ni Anaya. Nagsakit matan. Nagsakit ti barukong ko. No awan ti panagayat ni Anaya kanyak. Apay nga rod, a very caring kanyak. Apay nga rod, anak kasingsing patunay kanyak. Monray. Apay ngagsangsangit ka?
Kuha, Oh, anya ti parikot mo, Monray? awan, Mang Rocco. Ibagam, tasolbaran tanon nyaman day ta. Anya ti problema? Inong tan nakakadini mamam? Saan? Anya nga rod? Awan ti kwartam? Kayat mo tagkan kay ti kwartam? Ay, saan, Mang Rocco? Saan ko akasapulan ti kwarta? Anya nga rod ti pagsangsangitam? Malala. Saan ka apilitan namang ibagay ti parikot mo, Monray? Basta kastoy ti maibagag. Di ka una agladladingit. Tamabiit ka amatay no kasta. Ha? Ala, gusto mo yan? Umay ka kit. Mapandag pa ang hindi jardin. Umay kan, Monray. Api nga tadi man lang text. Wano umawag mo ti tao. Anay, Oh, kasla burito ka. Ha? Kuha. sang kakitam ta cellphone mo. Adda ka di urayam nga awag, wano text mo? Ay, kuha. Ningarod tatang. Ha? Oh, apay. Awan, saan nga min nag-text itangal daw? Anya? May ikaw kan madanagan na Flora. O, di si ka di mangawag. Kastalaang matday takat. Ha? Kuha. Awan load ko. Ay na, sana problema dayta. Adda load ko. Mabitla nga, awagak ni Tata Malyong. Adda cellphone number na kanya, tapnom mom. Ala, saanan? Diyak kaya ta makita ti panagababuridom. Isong awagak ni tatang mo. Adday ta. Hello, Floray, nawaw. Nakaawag ka ba? Parasang ko. Wen, Tata Malyong. Kailiw na kayo kanon ni Anaya. Anya, kay nawaw. Kapno kinumusta kita yan. Nag-good night man tayo. Ha? Kalkalpas nila nagsarita itay. Ay. Sige nga rod, Tata. Bye! Flora. Anaya? Agliblibak ka? Agpudno ka? Asino ti urayam ti awag wano text na? Sana ni Tata Malyong. Ay, awan, Flora. Ibagam man tagpaiso, Anaya. Awan. Sige, tama pa nakbit itisian. Flora. Agluto akit din. Nalpas ko mat... Ha? Niro ko ti agtimtimpla iti tsokolate. Na. Itaman pa'y nga agtimpla iti inumun na dayta. Damat impisok na iti basaw. Na, anya nga taday chay. Daychayan. Na, pangipanan na ngay iti tinimpla na. Ay, apay kalatan nagtibayo ak. Ay, sabalit agparparig na kanyak inuman na nga taday chay. Adto iti chocolate drink na uncle mo, Monray. Naggagat ka matan, Mang Rocco? Sigod mo ta. Simingpat ka pa yan. Saan kan anauyong? Sigod mo ta nasing petak, Monray. Pati ti pa nagsasaom. Nagbalinan anabanayad. Sana kas idi, akanayon nakabugkawan, kanungtan. Monray, pasensya kan ha? Bunga lang tinalaw sa banog ko iti takichay. Love na love ka, Monray. Love ko ni Mama. Iso a love ka man. Thank you, Mang Rocco. Mala, yung ka nga ro doon painuman ni uncle mo. Wen? Ipainom mo amin dito chocolate drink. Kaasimat namin na uncle mo Samuel. Nagkutungan. Painuman kan pa kanin tayo itado. Tapno, lumukmag. Wen nga rod, Mang Rocco. Nagkutong matan.
Iso nga rod nga ipainom mo amin day tamon, Ray. Ala, mapan ka ni Tiselit na, ha? Ay, uwan, Mang Rocco. Agagagat ka, Wan. Tay gatangan kan doy ti sapatos mo, Wan. Uray saanan, Mang Rocco. Anyang rod ti kayat mo agatanga. Awan, Mang Rocco. Sige, mapan ka nga rodan. Lalayngam ti mang painom ka na uncle mo, Wan. Palukmagan tayo ni uncle mo, Samuel, Monray. Uwan, Mang Rocco. Monray, hig mo day taabaso. Dahito ti ipainom mo kanya angkal mo. Ha? Apayaso katamto'y tinimpla ni Mang Rocco, nanapanyang. Basta dahito ti ipainom mo kan kuana. Darasam awata mo. Uwan, nanapanyang. Mala, mapan kan iti pangibabaunan ni Roko kan ka. Tapno saan ka man ng amaungtan. Ay nawaw, agpaiso panyang. Nakitam? Wan Malyong, Ay sus, nakita ka mismo. At daimpisok ni Roko iti inuman ni Sir Samuel. ay nawaw. Ay, loko-loko talaga na dyan, Roko Bagbagay na tinagan na ay nawaw. Roko. Roko. Ha! Saan samot na makapanunot iti nasaya na dyan, Roko. Malyong, gapo iti na dyan nakitak. Maipalagip ti napalabas kanyak. Ay nawaw. Anya na palabas kan ka, panyang. Ti panagpalpaliiw iti ni Sir Samuel diti mansyon. Sakbay ang nagnaag dito'y. Kat numalagip mo. Nagpak ni Daroko kan Madam Ariela iti daydi agundaway. Ha, ay nawaw. Kat isuma ti nakadukot iti ni Madam Ariela. Ay nawaw. Ay, naggulong araw. Nagrikot ti mapaspasamak di ti mansyon. Sa ita, kas jetar aramidan ni Roko. Dakkel ti pamatik ang makadadaal iti salunat ni Sir Samuel day nga inlaok na iti inuman na kuma. Ay nawaw. Roko talaga na dyan, Rokaw. Kahit naimbaglangin natin nakitang panyang. Ay, naimbaglaki ay nawaw. Amom doon naman minsan mo, Ray. Ay, nawaw. Nawata mo't siguro, nagitimbagakin ka. Uwan, Tata Malyong. Ngam, nuanyati ko na ang barok. Agsubli ka lang yan ni Balay May. Agnaid ka man ni Jay. Ay, nawaw. Tapno saan da ka nga uto-utuan dito mansyon. Tila'y paparamid da kan ka. Apakabas-basulap. Manjakon, Tata Malyong. Jak kayaten ti mapan ni Jay Balayo. Anya? Maay-ayo pa ingatan ni Malyong ni Monray. Nga agnaed iti balayda. Gagayem, diyo liwana dinggen, tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasat. Napalabas, binalakadan ni Malyong ni Monray, asumapon laengen iti sabali nga armena. Tadi nakayat niya ad-ad dan tupay amasakitan ti baro, numang namnaman laeng iti awan. Nakasangit ni Monray, ket pinanawan na ni Malyong. Iti sabali abanger, simmarong karmet ni Angeli iti mansyon. Ket nasdaaw ti inana, takabarbaro amin akagawaan ti balasang, agraman ti lugan na. Iti metbar nga ayandaan haya, nadlaw ni Flora nga aburido ti gayem na. Akasla ador orayan na nga awag iti cellphone na. Dinamag na nga rod no asino, ngam naglibak ti balasang. Iti matmansyon, aging sisingpet ni Roko kini Monray. Tapno agtungpal iti amin nga ibilin na iti baro. Nakita met ni Panyang ti inlaok ni Roko iti tinimplana nga inuman ni Samuel. Sana imbaon ni Monray amang ipan iti siled ni Samuel. Nagdardaras met ni Panyang ang nagtimpla iti sabalipay ket isok ti inted na kin ni Monray nga ipainom na iti uliteg na.
Gapo iti dayta, kinasarita ni Malyong ni Monray. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo, Ana Pauluan. Ti Gasa. Agsubli ka lang ni palay me, Barok. Agnaid ka manan ijayay na wow. Tapno saan ta ka nga uto-utuan dito mansyon. Tila'y paparamid dakin ka, pakabasbasulan, Barok. Manjakon, Tata Malyong. Jak kayatan ti mapan ni Jay Balayo. Anya? Ay, Monre? Mabain ako na mapan ni Jay. Ha? Iko ha? Mabain akon kini Anaya. Ken, adda masakitanak no adda aki Jay. Tako namat agayem laan ti pangibilbilangan na kanyak. Ha? Iko ay nawaway. Kaya't ko alipatin ni Anaya, Tata Malyong. Sige. No, kastati ko nambaraw. Dadya akit. Suwestyon ko lang. Baro, kay nawaw. Monray. Monray. Sorry, Barok. Patpatgan ka ngamin, Barok. Ay, umay ka man kaili. Iso nga yung pagaktikas jay. Taamangan no, masakitan ka laeng, numang namnama ka itiawan. Tata Malyong? Ala. Sana bale. Taatap ko laeng matkitiday jay, Barok. Ay, nawaw. No, pa kasi di tinay pagakin ka. No talaga, ada kayo tinay kare para ititunggal na siya. Agsabat tulat tadag iti dalan yaw, Barok. Ay, nawaw. Abi nga taasanan nga tetext ni Mondi kanya. Ibagam tagpay so kanya. Impainom mo ka di, titinimplak nga inuman ni Uncle mo Samuel, wano saan. Uwan, Mang Rocco? Apay nga roda sana natin malab nga eh. Anya ti sana ti malab, Mang Rocco. Kwa, saan natin malab jay ininom na ah. Pagpapigsa nga min dya chocolate drink. Yung saan mo tapin mix sa uncle mo? Ha? Jak amo Mang Rocco. Sige, sana balen. Painom mo tumanan, Wan. Agtimblak tumanan, iti painom mo kan okay? Uwan, Mang Rocco. Sige, tarong warak pa, Monray. Kunan ni Nana Panyang, ano agdamag ni Mang Rocco, no impainom ko tinted na. Uwan, kunak kanulatan. No kasapulan ka no nga agulbudak. Tapno sa andak adangran. Ken ongtan. Aramidek ka no? Iso Lord, no agul-ul budak no maminsan. Pakawanan nak ko ma. Ngam. Apay nga taasiming patmatan ni Mang Rocco.
Sanak maten nga ungungtan? Ha? Jakon pumanaw dito'y mansyon? Tanasing patmatan ni Mang Rocco kanyak? Mang Rocco, di nyo manan ipipan ni Uncle Samuel iji probinsya, ha? Ah, Si kanti kasaritak, tano ni mami ti pangibagaak, si kanto manan ti ipambar na. Takas ano? Si kamot ti masursurot dito'y mansyon. Angeli. Iso pa nga asim, ha? Di yu ipipan iji probinsya ni Uncle. Bayan nyo ngagtali na dito'y mansyon, tapno maasikaso ana imbag. No siya klamay sa Angeli. Napimpintas no ije probinsya ti pagnagadan na uncle mo. Tapres ko ti angin ija. Oray presko ti angin, no saan mo't ama asikaso ana imbag, awan mo't lati serbina. Maasikaso mo't anaimbag ket. Ta sana baybayan na ulitag ko. May samot na nga ulitag mo. Kapadpadam iti ugali. Angeli. Tanangom kumama ti panagsasaom. Makapasakit ka ni Tirik na. Awan mo ti madingar aramidak ka. Ngam apay anadagsen ti daram kanya. Damagan pay laeng no apay. Kat amom lang arudan ti makagapo. Anya ngamin ti makagapo. Ibagam tapno makapagkidawak iti sorry ken ka, Angeli. Talaga gayam, akayat mo nga iparupak ken ka ti makagapo, ha? Saan ka akayat para iti inak, Mang Rocco? O anya, napnag kan? Well, thank you, Angeli. Nita... Agdapay lagganas na nga ag-thank you, ti awanan bain? Ala, di mo unay pampanunutan dyan ay pagkakbaro kay nawaw. Tapaset ni ayat ti kasta. Ado ti Ricardo ni ayat, Monrey. Pacheck nga italang da ita. Makailiw-liwag kanto. Tama, Monrey. Awan ti agbaligay. No saan niya aglasat iti agduduma apan nubok. Iso nga aklo na mo, ti kinapud na, wen? Talumanan abalikas, ti may balakad ko ken kabarok. English ko pa'y abarok, ay nawaw. Nanggam accept, move on, and try again. Ha? Acceptance. Aklo na, masaan niya amin babae, kat kaya tinda ka. Kasalamat bunga, ti protas data, abarok. Adalat na dagitay ma-reject a protas, saan niya amin kat napintas. Iso nga aklo na, masipupuso ti amin. Tapno saan ka marigatan, wen, ay nawaw. Tata Malyong. May kadwa, ag-move on ka. Ado, dagitiwaga sa mabalin mong aramidan, tapno makalipat ka. Basta lang na ita, pero. Ha? May katlo. Try again. Padasin man iti sa bale, Monrey. Maiyarig mo't day tayo ti cellphone, pero. Saan aya? Ano adawagam kat naka-off ti cellphone na? Please, try again later. Kunana. Ay, nawaw. Ha? Kastamot laeng kinayat. Amon ray, si kamat. No napaay ka iti mo na. Padasim iti may kadwa. No mapaay ka iti maikadwa. Ay kat padasim manen iti may katlo, barok. No mapaay kan tumanen. Agano sak nga aguray, Tata Malyong. Ha? Ay. Kunam? Sa anak ama upay? Nga uray anya pa'y timangmangag ko. Ha? Ibagbagam idi kanyak nga age-fortak. Aganos? Ken agurayak. Ngam apay itangay, nga upayan nakmeten, Tata Malyong. Ay, nawawa. Ay, daytoyen ti pagpagak. Kwa, Monray. Monray. Ay, nawawa.
kastoy na day tabarok. Siyempre, anak ko, Jar Arman. Siyak, tiad ada amaka mo, no, anya tirik nana. Kwa, jay. Ay, nawawa. Maipit ka talaga na nawawa. Ay, sus. O anya, Tata Malyong, Ay. sung batam ate sa lutsud ko. Saan ka amaaw-awatan, Tata Malyong? Sa bagay, maawatak ni Monray no apay adinan kaya tagsubli di balayo Malyong. Uray siyak mo't kidi ay nawaw. Uray asino mo't siguro. Ti agsad iti biyang ni Mondre, panyang. Talagang agkad-kad iti singasing ka panagnaid naman ni Jay Balay may ay nawaw. Malyong, Hey, no adala ko masabali abalay pangipaknyak pay langit awawer ko panyang aramida kaon. ay, nasaysaya at kumamit laeng no saan aditi mansyon ti pagnaudan ni Monray Malyong. Ang sa bagay, dakil ti karbangan ni Mondre ditoy. Taanakit nga roday di Sir Louis itaw. Isu ati numero 1 ko mga adda karbangan na ditoy. Wen, ngam kas jay mo't nga rod ti trato dagiti amo taken kuhan Ay nawaw. Ay hawan nga raw. Bayam, ta bareng maiayok tumatlaeng ni Mondre. Urayan ta makailiw-liwag. Tapagawidik tumanan ni Balay. Asino ti pagawid am lakay Malyong? Ay nawaw jay kwangay. Ni Monray ti pagawid am iji balayo, ha? Malyong? Saan, Rocco? Anya saan? Ni Monray ti pagsarsaritaan nyo. Apay ti kunam? Jak nangag ti pagsarsaritaan nyo? Nangig mo matlagayan. Dito'y mansyon ti pagnaudan ni Monray. Asino kalaunay aya, tagpakalaing ka manen nga agdis-desisyon may papan ka ni Monray. Katulong agmadlaan kay di, Rocco? Oh, amo mo't lagayam. Apay nga ro datila pakibibiyangam. Ay, pasensya ka na, Rocco. Tawa-awir ko nga ron, matimasiknan iti daytoy. No anak mo kuma, no putot mo, iso, dakkel ti karbangam. Ay, Ngam babaunin ka lang dito'y Malyong. Laglagi pam dayta. Wen, babaunin na, ngam kargok ni Monre, nawaw. Ah, Siyak ti binilin day di Sir Luis ito amang bantay ken kuana. Nainayon day iti kasuratan ang nagpipinirmahan may. In kabasahan ti kasuratan no kaya mo, roko-roko. Tapno amom ti sarsaritam, roko-roko. Kumusta ang tiriknam, Samuel? Pasensya ka no italamanen ama kumusta ka, ha? Kanayo nak ngamin abisi ita. Ado ti pakakumikumak. Addaken ka amang tulong iti bagyim, tapno agimbag ka. Oh, agyaman ka, takabsat ka. Adalatamot asikkan ka, Samuel. Tano saan ka lang ata akabsat, nabayagan nga imanugutak, iti kanayon nga ibaga ni Rocco kanyak. Ang uray kas kasano, jak ka ba ulan timang patay, wano mang dispat sa iti bukod ko akabsat. Uray kas kasano, at dalatamot na batbating haasikan ka. Nupay adon ako artati innal alam kanyak. Agluluwa ka? Anyat sangitam ngay. Sangitam ti kasasaad mo. Aganos ka? Talaga kasta. Anya nga rod, nalabit dusam daytan Samuel. Ta siyempre, ado ti basol mo. Isu nga ganos ka? No agimbag kapay, suwertem. Ngem no saanen, talaga akasta. Sana bale, tasaan da kamet abay-bayan. Kargo kalata, takabsat ka, Samuel.
Iso adi ka madanagan. At dapay nabatbati nga asikan ka. Anya ngay kanakan. Pikin sa mo di inlawak mo iti ininom ni Samuel. Diyos ke. Pati sa bidong, peke. Anyat amungay. Adon ti piki ita panawan. Talaga na paot ti biyag da dya, Samuel. Napuskol ti bito ka da dya, loko. Painumamon ti muryatik kanakan. Apay, kabagalam nga ramidan da ita, ulitag. Ha? Ay, saan Diyak kaya ti mabalaw kanakan. Narigat ti mabalaw. Basay ti makan iti pagbaludan. Kun saan ka ang makapasyar no nakabalod ka. Kunaklano naturot ka nulitag. Ngam saan pa yung matlagayam. Ay, naturidak ang makiapa. Ngam no pumatay. Diyak pa'y kabalan. Agpraktisak pa nukas kasanaw. Kanakan. Ngam sa bagay. Di tanto mo't lang ti papanan ni Samuel. Saan nga gimbag tayo dyan? Ngam ti kayat ko, may daras ko mati pa nagpukaw na. Tapno na taltalinaayan ti panunot ko. Ikatak amin ang nagango abulong dagiti masitas ni Madam Mariela. Takas ti kayat na. Ay, istrikto ni Madam. Nang runa no maipapan ka dagiti masitas na. Di kayat na nadalus ka na yon. Di na kayat ti makakita iti nagango abulong. Di kayat na presko ka na yon ti buya dagiti mula na. Sana ka mapukawan ni kinamnama ulit. Ha? At ang dulatagong daway ko mang dispatch ay didya tao. Daro ko kan balikot agturong dito'y hardin. Aglingadak dito'y dakkel amasetas. Masayat. Pwede pagsalitaan ta ulit. Tana pres-pres ko dito. Nagijaytan. Nagtugaw dan. Kat nalawag ang mangag ko ti saritaan da dito ayan Ikaw ko. madanagan ulit. Tada ni Monray nga instrumento iti daytoy. Ha? Babaan ka ni Monray. Mapukawan day dya, Samuel. Diyos ko. Kung naktupay ka talaga husto ti atap ko. At dadakis apanggap ni Rocco ka ni Sir Samuel. Anya taramiden ni Panyang. Iti dayta anangag na. Gagayem. Diyo liwana dinggen, tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Tigasa. Agyaman kami, itingkay, panangtarabay.